Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam takasngi. Ki pa nong shnong ka labang nong kalut harun kat ki rang ba ki san bat uwa he shnong kamu jam blok 1 ki pen pau ke jing penyau lanu bat kunu ke sarkar MDA tu bat ke sarkar Assam ken penbet pun habayo ban pen smong shikilat pathai kubor hasilong press club men ha ka atru terik unai tung. Uwa he shnong kamu jam uma coming son khar bat uwa thayang ha ke jing batai ke jing penbet ya uput usam ha ka wat baan. Kinong shnong labang nong pelut lane ka blok 1 kadai bandan bed ha kabri unyu tram. Kita kinong elam shnong ki penpau ke jingshan ya ha ka sarkar Meghalaya basyan kin sala no banwan paino shila ka jong ka jilla ka badai ka jilla bagilong try ka jilla Meghalaya. Uma thayang uloong habaya kran halor ka blok 1 tang na nong ba shilong bun na ki MLA ki officer jong ka sarkar kinang mod ba ka blok 1 kadai tang ka we ka shnong. Pause daki pause nem ngila yaisha ye jing e namar bangi shania ye ka sarkar hindrei ha ka jing shisha ka block 1 ka baki khot menta ka dei ka ilaka labang nong plut ka ba kenthop life ndut li gishnong jong ki khasi benar ka khanduli they well within jangir kumbalang menta ka khanduli ka dan hapo ka jangir mar baro kijing menta kiyo na Meghalaya ki school ke election kunang mi khama ubadai na Meghalaya taka sial kajui tekumbang ang epi te lampa kini kikot kisah pensisya ba hadu menta mene kampatan kepot kesam nama ba baro ki notification progress notification dadap supersis tekom malang mentaten dan pun bersami te baga sarkar jeng ni Meghalaya kan om badekran nya khanduli ba takap sia kamdan je bode nama kini kila dan lepa ko Meghalaya tekila ayo de benya kran ni ki badan sebar put ke nagaliang jani kementerian itu yakni sarkar India. Ke sarkar India ketip bahaya ni. Namal kini kita acknowledgement. Kibang iyo no Prime Minister New Delhi. Kibun kini ke acknowledgement. Kibang iputip yung jing jing istai. Nagaliang ke Government of India sarkar India ka age acknowledgement. Ki ang may kani kipot jampi ngitip ni soto tambang isanya haki art legislate bane penbay pi kita kadega ayo ketip wat ngingil haka jing sya penyap yang diberi jungi tinggal dawan sekar India ada sentra examination namta jing yap yang diberi jungi itu ndre na yang sekar India teka misalnya akiste komen Assam Meghalaya bikin penbay yang dekat Komisi bantuan mo biar terkelabang nong pelut pada kau ini cakap laduk no itu dolai, main lagi orang apa? Tahu minta menar ketu kejing yap dolai ketu kejing ya siapa semua raja lai, ada jasa. Tapi suka bersuatu kerja kan? Kalau kejual majiman hari minta ketu cakap tu, jawab pelut. Tahu bah halal tak kejing kali jampi udolai nong pelut udai uwe negi dolai niam, udon bertaruh akan niam. Te hipor bigidang long dang don longjong doloi kamot mau haga niam tenrai haga niam kasi ga niam pena temu udon benta haga niam kurko ha kata bagi om kapur leyau kata kapur rotor pasti lene kita kenyar kau mau widon benta Ndai nadu ba gila syak peduk ya dah jongi banyak jong doloi hakibor jang ka desek kausel jang ka mikir hir kemat ngisel sungai nenta ki malam kristan te mati kim lele ndai nenta ki padang sa hakaniau khasi kaniam tenrai te banyak keran hakania ki menta ngimun se dahap bajau umat nama bagi bapli kilado yang way ki advisor
hagan yang kurkom jaki tekimla dan pedep ya kena yang kurkom nama haga ilakan pelor udolo de we neki bahakmat jam kan yang tre te ko malam ta te ki badasa hagan yang re hagan yang jam kasi upana kamu kip bapli dikis kau frustrated awa gilado ye we neki lamsa we neki kinyi jam ka niam kurkom